Alihamukuy wayqipanaykunay imaynallankasankichis alillanchu kusispallachu kaypiña karuni hukmanta kay munay willakuykunata ñawinchananchikpa pokallapallay uberqichamanta atuqmantawan de la Caperucita Roja y el Lobo hatun huk karu llaqtapi huk munay warmirqicha tiyaran llapa runakunan Caperucita Roja nispa waqaqku pokallapallayuq kasqanpay huk p'unchaysi Caperucita niskata mama sumaq t'antakunata hatun mamanman apananpaq kamachisqa hatun mamanqa malki hukaq laruppi riqsi tiyasqa mamanqa niskata ama imaña kaqtinpas sayananpaq ichaqa kay chikachaqa mana kasukusqachu purisqanpa hinas huk k'umu atuqwan tupasqa pukllaspa rimaspa ima qhipakusqa kay supay atuqqa chay chikachatas maytas risqanta rinalchisqa chaysi phawaylla hatun mamanpa wasinman ñawparisqa atuqqa millaytapunis awichaq wasinmanqa haykusqa hinaspas hukllapi mihur paripusqa chaymantataqsi kawitu pataman kumpayku Caperucitata suyaspa Caperucitaqa achuyuspas huk nirayta qhawarisqa hinaspas nin awichay ima hatun ñawiyuqmi kanki hinaspas atuqqa kutichisqa allinta rikunaypaqmi nispa chaynata atuqqa nisqa hukmanta awichay hatun ninriyuqtaq kasqayki chayqa allinta uyarinaypaqmi chaynatas atuqqa kutichillasqataq awichay hatun kiruyuqtaq kasqayki nishu mancharisqañas chikachaqa chaynata tapusqa aswan allinta mijunaypaqmi nisqas atuqqa hinaspas pay patama awichanta hina mijunanpaq chanqaykamusqa ichaqa chikachaqa ayqikuyta satirusqa huk chakuq runas chayninta purishasqa kara hinaspas chikachata phawayllata lluqsisqanta rikuspa yanapaq phawasqa chaymantataqsi rumarayninta achuyuspa qhawariptinsi huk atuqqa awichaq kawitun patanpi puñushaqta rikusqa kay allin runaqa kuchunanta urquspas atuq patama wiqchuyukuspas wiqsanta kay allin runaqa kuchunanta urquspa atuq pataman wiqchuykuspas wiqsanmanta awichanta urqusqa chaymantataq Caperucitawan kusqa rumikunata atuqpa wiqsanman hunt'achisqaku hinaspas kay wiqsanpi rumikunaqa atuqta anchatapuni ch'akichisqa hinas mayuta unumaskaq phawaspa ichaqa wiqsan nishu llasasqanwan atuqqa unuman wiñaypaq chinkayapusqa chay p'unchaymantapachas kunan p'unchaykunakama Caperucitaqa aylluntin kusisqa tiyakapusqaku. Espero que te haya gustado este video de la Caperucita Roja que hemos traducido, hemos ilustrado. Y si deseas adquirir este libro, te dejo el link donde puedes adquirir para que tú también puedas realizar la lectura con tus hijos, con los pequeños, con aquellas personas que quieren o están aprendiendo quechua. Y como siempre tenemos al final algunas preguntas para responder y puedas ver si estás entendiendo o no. Ya nos vemos en el siguiente video y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para seguir difundiendo el quechua. Tu paso mañana.